باش شاگردên hêja waneya me îro beşa pêncayê wana yekem e bi navê hesabê sêgoşeyan. Ji xwe refa yazda sêgoşeyê wê û rêjeyê wê berdewamiya rêjeyên sêgoşî ê refê dihan. Em ê îro li ser rêgezekê bisekinin. Rêgeza sayînê. Rêgeza sayînê. Werin em ê ji xwar sêgoşakê bibin. Ev sêgoşa me ye. A, B, C. A, B, C sêgoşak e. Dirêjahiya kenarê wê A kenarê beremberî goşa A em ê bikin aya biçûk. Aya biçûk dirêjahiya kenara beremberî goşa Ay. Goşa B kenarê beremberî wî em ê bikin beya biçûk. Ev dirêjahiya kenara beremberî bey. Kenara beremberî goşa C em ê bikin ceya biçûçik. Ev jî dirêjahiya kenarê vê sê goşeyên. Ji xwe berê em dizanin gorûbera vê sê goşî bi gelek rêgezan tên hesabê. Rêgezak me bir tê bîra we ez ê bînim bîra we jî rûbera sêgoşa A, B, C. Wekî rêgezkê bû gava me di kenar dirêjahiya di kenara dibir û goşeya navbera wan de. Ji xwe me ev rêgez birbû ez ê anka ji werdeynim. Rûberê vê sê goşeyê nîvê her du kenarê goşe çê dikin yanî AB hevdanî AC. Ji xwe hevdanî sayîna goşeya her du kenara çê dikin. Ev rêgez me bir ji bo naskirina rûberê vê sê goşeyê. Wê demê em dikarin wilo deynin nîv ji xwe lê binarin A, B dirêjaya wî çi qeyse ye ceya biçûçik. Hevdan A, C dirêjaya wê çi ye beya biçûçik. û ji xwe hevdanî sayîna A. Ger me heman rêgez li ser goşakê din çêkir wê dîsa rûberekî bidime bala xwe bidênê. Rûberê A, B, C bi rengekî din ger me ev her du kenar birin ev dibe goşa navbera wan de. Em karin heman rêgezê li ser van her du goşa ser her du kenara pêk bîn. Dîsa em dikarin deynin nîvê kenarê A, B hevdanî kenarê B, C hevdanî sayîna goşeya navbera her dua de ew jî bey. Dîsa em li dirêjahiya kenara binarin bala xwe bidê ev kenara A, B çi ye C ye hevdanî ev B, C dirêjaya wê çi ye A ye hevdanî sayîna goşeya B. Bi heman rêbazî em karin rûber êvan her du kenara bala xwe bidê ev kenarek ev kenarê din û ev jî goşa navbera wan de. Heman rêgez li ser her du kenarê din. Wê çi bidime evaya? Dîsa nîvê
هفدانا هردو كنارا يعني آ جا هفداني جا با هفداني صاينا گوشه نابراواند و او جی جی وکی نرخی کنارا بالا خوب دنی آجا نرخی وی بایی هفدانی جه با نرخی وی آیه هفدانی ساینا جه هون دبینن ما روبر وی سی گوشهی بسی فرما ناسکر فرما یکی اف مردر کرد فرما دوا اف درکت فرما سیا اف درکت لی فرمی روبران هر سیجی یکسانن ام کارن سود بگرن جه انگو ام کارن سود جیر بگرن لو بالا خوبدنی فرما یکی نیوی جه هفدان به هفدان ساینی آ یکسانی فرما دویم اوه نیوی جه هفدانی آ هفدانی ساینی به یکسانی فرما سیا اوه نیوی به هفدانی آ هفدانی ساینی سی شخو ام و یکسانیا هانی ام هفدانی دوا بکن امش کرتا خلاص بن کرت جمنامینن وی ببه سی هفدان به هفدان ساینی آ یکسانی جه هفدانی آ هفدانی ساینی به یکسان به هفدانی آ هفدانی ساینی جه گر ام وی یکسانیا هانی بلاوی آ هفدان به هفدان جبکن و جبرجی آ به جه اف درجاهیا کنارانه و نه یکسانی صفرن جبر درجاهینه وی دمی وی ولو به امی بلاوی آ هفدان به هفدان جه یکسان اف جی جه هفدان آ هفدان ساینه به بلاوی آ هفدان به هفدان جه یکسان به هفدان آ هفدان ساینه سه و اف جی آ به جه بساده کرنا جاب جره و به ببر وی دمی وی چه بمر بمین الویدر که وی بمین ساینه آ بلاوی آ یکسان بالا خوبنی آدن رجادن وی آب آره و جاب جره وی چل جمع بمینه وی الجمع بمینه ساینه با بلاوی با یکسان بالا خوبدن آدن با ببره و آب آره وی بمینه ساینه جا بلاوی جا و بوی رنگی ام خودگینن و تکلیه هانی و اف تکلی و ریگز ناوی و ریگزا ساینه ریگزا ساینه ده سی گوشه ده بوی رنگی بالا خوبدنی همو ساینه جبرگلو جی ناوی کرنه ریگزا ساینه تخوشک بالا خوبده ریجا یکم گرت گوشه آب به گوشه آت به تپیر کنار برانبری وی به بالا خوبدنی شخوا گوته گوشه به بالا خوبده اب گوشه به تپیر کنار برانبری وی به گیت گوشه جب به تپیر کنار برانبری وی به جب اف ریجا شخوا ریجا داریان جی چه دکه و ریگزا ساینه بما نشاند که وکی سودگرتن جوی ریگزه چیه یعنی ام ده جیانا خود چلو وی ریگزه بکارتینن یعنی جبو چی تب کارانی براستی اف ریگز شخوا ناوی حسابه سی گوشه یعنی جبو حسابه سی گوشه یعنی
تیب کار آنین گاوا گوشمرا بیجه وی سه گوشی چاره سر بکیان. شخوا سه گوشه وک ام دزانن اندامی ویهن. سه کنارن و سه گوشن. هر سه گوشاک سه کناری ویهنه و سه گوشه ویهن. چاره سرکرنا گوشه یا سه گوشه یا چاره سرکرنا وانا یعنی ام وانا ناس بکن و اندامی سه گوشه ناس بکن. هر سی کنارا ناس بکن هر سی گوشه یا ناس بکن. کو ما ناس کرن وی چاقی ما سه گوشه چاره سر کر. ورن امی وکی میناک که ببد میناک. ام سه گوشا کی بوی رنگی ام دکارنش خور ببن آ ب ج ام وی گوشه سی پله ببن ام وی گوشه شست پله ببن و ام وی کناری 8 سانتی متر ببن. پرسامه اوه ام سی گوشا آ ب ج چاره بکن. ورن امی بهفدوره سی گوشا آ ب ج ام چه بکن؟ چاره بکن. شخوا برین هاکامی جور گود چاره سرکرنا سی گوشه تی واتا گو هر سی کناره وی درجایاوان ام داس بکن و هر سی گوشه وی وکی پیوان ام ناس بکن. دست که ام بنرم به چل بامه هی بالا خوابدنی دو گوشه لبامه پیوانا وان ناس کری مایه پیوانا گوشا سیم ورن ام پیوانا گوشا سیم ناس بکن. پیوانا گوشا آ شخوا لگوری کمبونا پیوانا گوشه سه گوشه ام دکارمولو دینن کمبونا پیوانا گوشه سه گوشه چقی سبو 108 جی چو دو گوشه پیوانا دو گوشه یعنی 6 و 3 و دمی 108 جی چو چقیس نوت پله انجام و چه درکوه نوت پله دمکی گوشه آ بو نوت پله شخوا اف سه گوشه جی بو تیک سه گوشه کی تیک و دمی ما اندام خواه ای گوشه ما هر سی ناس کرد مان درجه کناره شخوا کنارک بره بمرایی 8 سانتیمه مایه هر دو کناری دن گرکی انکا از درجه آبه و درجه بجه نصب وکی آلی کاریان بکن گر هم وگرن هنک آگاهی خوی کن و آلی کاریا و بکن یعنی وکی کناری برانبری گوشه سی پله براستی گو اف گوشه تیک اف سه گوشه تیک بدفرده اف دبجن شخوا او جد به کنار برانبری گوشه سیهی نیوه جنی تکا آلی مناک اشبر اف جی نناسه و اف جی نناسه ویچاقی ام مجبورن ام بگرن ریگزا ساینه بلکی ریگزا ساینه آلی کاریامه بکه بیتر لگوری ریگزا ساینه ام چل بیشن ام دبی ساینه گوشا آ بلاوی آ ساینه گوشا ب بلاوی ب شخو اوانا گوشنه اوانا درجه کنارانا شاشنا بن دنابینا و آیه و آیه ده اف آیه هانه گوشه اف آیه هانه درجه کنارای ساینه جه بلاوی جه ورن امی وان بجی بکن هر یکی الگورا حجماراوی ساینه آ چه قسم مردر کد وکی پیوان نوت پله
نوت پله بلاوی آ کنار برانبری آیه نناس یکسان ساین گوشا به شست پله بلاوی بیه من به کنار برانبری گوشا بیه افجی ناسه چه قیسه حشت یکسان ساین گوشه جه چه قیسه سی پلی بلاوی کنار برانبری وی اوجی نناسه و دمی ساین نوتی ساین نوت پله ام دکارم به هفدور و بگرن بازنه سه گوشهی تی بیراوه گابا ما بازنه سه گوشهی چه کر ما دهندر کوردینات ده نشان کر تی بیراوه شخوا اف مناوی کربو توارا کوساین اف ناوی توارا ساینی گابا گوشه تا ببه نوت پله شخوا کنار دسپیکی لبره و کنار داویاوی دبل فیدر کی و اف دبه نوت پله نرخی وی گوشه لسر توارا ساینه اوه ها اف نرخی وی و جبرگو بازن سی گوشهیه دهندره کوردینات دیه نیو اشکلاوی چه قیسه یک دمکی ساینه نوتی چه قیسه یک بلاوی یکسان ساینه شستی شخوا گوهم بگرن وی تابلویا که مدرفه دهات چکر بو او تابلو جمر چه ده دخویانه کرن هنک گوشه نافدار یک جوان شسته و سیه ساینه شستی چه قیسه بو لگوراوی تابلوی کوکداما سسیا بلاوی ددوابو افجی بلاوی حشتا یکسان ساینه سهی لگوری و تابلوی اوجی چه قیسه بو نیف و افجی جه شخو دمی رژداری بمرانن هم کارن چپراست چکن گوما چپراست چکر امی هنک نرخا بدست بخن بالا خو بدنی ام چه کارن بدست بخن جویدر کی ام کارن آیه بدست بخن بالا خو بدی امی چلو آیه بدست بخن امی چپراست به هر دو رژه اول بالا خو بدی چپراست وانا دبه یک هفدان حیشت یعنی حیشت و بلاوی کوکداما سسیا بلاوی ددوه شخوا بارانا حیشتا تنه یکی و ببه 16 بلاوی کوکداما سسیا ام بخوازن جه کوکداما بارانه خلاص بن امی بارو بارانه هفدانی کوکداما بارانه بکن و ببه 16 کوکداما سسیا بلاوی سسیا و افجی درجه یا آیه یعنی آب جی ام کارن ججی جور درخن ججی به همان ریبازی و درکوه بالا خو بده رجا داوی و بریوی ام دیسا چپراست چکن و جاب بچه حیشت هفدانی نیوی بلاوی چه کوکداما سسیا بلاوی ددوه شخوا نیوی حیشتا چاره افجی کوکداما سسیا بلاوی ددوه وی دمی وی ببه شخوا ددو هفدانی چارا دبه حیشت و افجی کوکداما سسیا گوهم بخوازن دیسا جی کوکداما پارانه خلاص بن امی هر دوا هفدانی کوکداما سسیاک وی ببه حیشت کوکداما سسیا بلاوی سسیا و افجی سانتیمتر دام و اوجی درجه یا کناره دن بوی اوایی بالا خو بدنی مخوا گهیان هر سی گوشیان و هر سی کناران ما سی گوشا خو چاره سر کر پشتی ما ریگزا ساینه ناس کر ام دکارن آنکا بیکانین ریگزا ساینه جی ناس بکن
ام بازنکی چکن ناوەنداوێ ئۆیە divê bazinî de sê goşak heye bazin di ser goşeyê wî re derbas dibe em navê bazinê em navê sê goşa xwe bikin A B C ger me baznekî ema sêgoşakî dijî çêkir bi vî rengî bala xwe bidinê em navê vê bikin A dabir em bi hevdûre li vî teşî binerin em bi hevdûre li vî teşî binerin em ê binerin givir goşeyek A û goşeyek A dabir hey li gora agahiyê wey refê niha ji xwe ev her du goşe derdorîne û her du jî beramberî heman kevanê ne ger du goşê derdorî hemberî heman kevanê bin wê çawa bin gerekî hûn zanibin wê yeksan bin wê demê em dikarin deynin A yeksanî A dabir e wekî goşe her du goşe yeksan in we nas kir çima ji ber derdorîne û beramberî heman kevanê werin em ê ji xwe ji ber ku wek hevin saynê wan jî wek hevin werin em ê saynê her du goşeyan bibin saynê her du goşeyan em ê bibin saynê A û saynê A dabir ji xwe re li A dabir binerin bi rastî hûn xweşik bala xwe bidinê ev sê goşa A go A dabir tê de yê ava goma bi kes kiran kir çi cûrawê yê li gora hûn dizanin cûravê na cûravê sê goşahan ê tîk e tîk et ku di bed hilvir de tîk e çima tîk e ji ber ku kenarek ji kenarê wê di navenda bazin re diçe yan jî hûn karin bêjin ji ber bê derdorî beramberî nîvê kevana bazin e bala xwe bidê derdorî beramberî nîvê kevana bazin e ev sê goşahanê tîk e ger tîk be ez karim wê demê sayna goşakî jê re li gora rêgeza saynê a em dibêjin beramber belavî jenê ji xwe goşa te ev bi beramberî wê evaya yê B C B C ev beramber û jen jî ev e jen bala xwe bidê jen A dabir C em bala xwe bidin B C bi rastî ev kenarê beramberî goşa Ayî jî bala xwe bidê ev kenar beramberî goşa Ayî ji ber wilo dirêjiya ya wê çi bê aya biçûçik bê manema got her kenarek beramberî goşa wê em bi tîpê biçûçik nîşan dikin wê demê ev dibe A biçûçik û ji xwe A dabir C evaya eşkêla bazin e û eşkêla bazin dibe çi di derba nîv eşkêle yanî du rên wê demê min bi hevdûr giyan saynê A yeksanî A belavî du re ji vê derkê jî em karin çeparast çêkin ji ber ev jî rêjedarîk e bala xwe bidinê paranayê tineyek e hûn karin rêjedarîkê çêkin wê bibe A belavî saynê A yeksanî du re ji xwe ji vê na jî ez karim irrekê bihesibînim nas bikim yanî nîv eşkêla bazin êgo
di ser goşeyekê re sê goşeyekê re diçe. Em ê çilo nas bikin, em ê her dua belavî di dua bikin. Em ê vê ji belavî dua bikin, vê ji belavî dua bikin. Ji xwe gava em belavî di dua dikin, ev di do diçe, dibe a di do saynê a. Bi heman rêbazê ez karim xwe bigînim heman encamê li gorî goşeyên din. Yani em dikarin bêjin vê derbê saynê B wê çi be? Li gorî vê rêbazê. Saynê B, ev saynê A'yê me goçû yeksane A belavî du irra. Saynê B wê çi be? B belavî du irra. Û ji vê derkê ez karim bêjim bi çeparastê wê bibe B belavî saynê B yeksanî du irrayê. Ji xwe ji vir jî karim ir nas bikim. Em bên saynê goşeya din. Saynê C bi heman rêbazê wê çi bime derkeve? C belavî du irra. Bi çeparastê jî wê bibe C belavî sayn C yeksanî du irrayê. Hûn xweşik bala xwe bidinê. Ev derket du ir, ev derket du ir, ev derket du ir. Demekî ev hersî rêje yeksan in. Ji ber hersî jî yeksanî kêne du irran. Em karin wilo bêjin ango wilo em deynin A belavî saynê A yeksanî B belavî saynê B yeksanî C belavî saynê C. û her du jî û hersî rêje jî yeksanî çi qeysîne? Yeksanî du irran. Bala xwe bidinê û xweşik bala xwe dayê ev heman rêgeza sayn a got bi me re bûrî berîn haka. Lê çi çêbûye? Berovan jî çêbûye. Tu pirsgirêk tune. Ji ber yek ji taybetmendiyê rêjedariya got em karibin wana berova jî hevdû bikin. Baş anka piştî me ev hersî danîn em dikarin ji van rêjedariyan çi nas bikin. Bala xwe bidinê em karin dirêjahiya kenara nas bikin. A çi yeksan ji vê derkê û ji du irra ha. Bala xwe bidê A belavî saynê A yeksanî du irrayê. Çeparast çêk wê Ayê bidite wê bibe du ir hevdanî saynê Ayê. Ev jî rêgezek nihe ji bo got dirêjahiya kenarekê bidime ger got em nîv eşkêla bazin a got di ser goşeyê sê goşeyê re derbastin. Em dikarin B jî nas bikin. Bala xwe bidin B bi çeparastê bi vê nare dîsa wê bibe du ir hevdanî saynê B'yê. û ji xwe C jî ji vê derkê tê nas kirin du ir hevdanî saynê C'yê. Ev jî wekî pêkanîn tên bikaranîn ji bo naskirina dirêjahiya kenarê sê goşeyekî got bazinek di ser goşeyê wî re diçe. Wekî mînak di teşeya li jêr de bala xwe bidin mînaka teşakî çêkin. Em sê goşeyekî çêkin. Bera du hemkenar be. Yani du kenarê wê tê di wek hev bin. A, B, C. Em vêna sî pilî nas bikin. Em vê jî sî pilî nas bikin. Ji ber wilo mijwer got du hemkenar e. Ji ber her du goşeyê binkê yeksan. Em dirêja vî kenarê jî nas bikin 6 santîm.
وی دمی ام چی دخوازن ورن امی بهفدوره ام چی بیشن ام بی ناس بکن ام گوشه یا بی ناس بکن ام درجه یا وان کنارا ناس بکن خواف کنار ناس کریه ام درجه کنارا بینا آ یا بچوچک جبر آیا بچوچک برانبری گوشا آیه ام کناری برانبری جیجی ناس بکن و ام دکارن رجی ناس بکن ام کارن رجی ناس بکن نیو اشکیلا بازنه گو ده سرگوشه یا وی گوشه یردچه و رو برجی ام ناس بکن پر باشه رو بری آ ب جه بالا خو بدنی مینا کامه دوی تشیده سه گوشاک دو هم کناره درجاوی کناری ششه چشمتی خواستن ام پیوانا گوشه یا بناس بکن ام رناس بکن رچیه نیو اشکیلا آبازنه گو ده سر گوشه سه گوشه یردچه ام درجه یا کنارا آ کنارا جه ام روبره که آبا جه ناس بکن بهودوره ام ورن به شخوا به پیوانا بیه دی سال گوری پیوانا کمبونا پیوانا هرسی گوشیان 108 کمک سه زیدک سه انجام و درکوه شست و انجام گشتی 120 پلی بالا خو بدنی 120 پلی مردکت او جی قراچک فره پشترا ام بین ره نیو اشکیله باش لگورا وان ریگزان ام وگرن ریگزی خواه بالا خو بده هری باش ریگزا هری باش و آلیکاریا مبکه اوایای ره درجه کناره که بلاوی دو قاطع ساینا گوشه برانبری وی کناری شخوا ایمه لگورا گا ام دبینن کنار الجمع هاتی ناس کرن اوه و ابجی کنار برانبری کیجا گوشه یا بیهی امی واناب ره یکسانی به جبر اوه درجه یا کنارا بیهی بلاوی دو قاطع ساینا گوشه یا بیهی وکی نرخ افششه دو هفدانی ساینا بیه شخوا به چه قیس مردرکت به ساینا بیه چه قیسه 120 پلی وی دمی وی بشش هفدانی بلاوی دو هفدانی ساین 120 شخوا 120 پلی نه جوان پلی ای نافدار یعنی الگورا تابلویا گوشه نافدار نه نافوانده ایوه لی ما درفه ده هاده ما تشتكبر وگراندن جه چاره یا یکم ره ام کارن وگراندنش چاره یا رکم چه شخوا اوایا ده چاره یا دویم دی بالا خو بدنی گرمه بازنی سه گوشهی چه کر هولو شخوا اف تیرا ساینه بو دی بیراوه اف تیرا ساینه 120 وکی گوشه کنار دستپیک اوه کنار داوی اوه یعنی ده چارا دویم دی گازوی وگرینم چارا یکم و ببیننگی ساینه بالا خود ساینه وان ساینه 120 نرخیوی لسر توارا ساین اوه 120 وشخوا آبی قراچه جی آبی گوشه جی عینی اوایای اف دبا شست دمکی ساین 120 یکسانی ساین 160 ببودین ساین 120 یکسانی ساین 60 لسر توارا ساین همان نرخی نشاند کن دبا ساین 60 و دمه دبا دو هفدانیش شخوا ساین 60 ناز دکم
کۆکداما سسیا بەلاوی ددۆی bi sadekirinê wê bimîne cema şeş belavî kogdama sisiya. Ji bo ku ez ji kogdama baranê xilas bim, ez ê her duwa hevdanî kogdama sisiya bikim. Wê bi min re encam derkeve şeş kogdama sisiya belavî sisiya. Dîsa bi sadekirinê, bi belavkirinê wê derkeve di do kogdama sisiya ji xwe evaya jî santîmetre ji ber dirêjahiya nîv eşkêlê a bazim. Malca me dirêjahiya her du kenara a. Bala xwe binêzê a ji ku bînim. Pir baş in evana, ev rêgezîhanê pir baş in ji alîkariyan bikin ji bo ku ez dirêjahiya kenara nas bikim. û ji xwe nîv eşkêl jî li cem min in, ez karim bêjim a di do ar hevdanî sayînê a. Yeksan di do hevdan ar çi qes mer derket di do kogdama sisiya hevdanî. Sayînê ayê ji xwe a sî piley. Sayînê wê çi qesê ye? Nîv. Sayînê sî pile nîv. Wê demê bi sadekirinê jî wê ev di do û ev di do hevdûr sade bibin. Wê bimîne bi me re wê çil ceme bimînin di do kogdama sisiya û ev jî dirêjahiya kenara ay. Kenara c ne giringe ez bibînim ji ber sê goşa me du hemkenar in. Yani kenarê wê ev û ev yeksan in. Yani ev ayahanê heman dirêjahiya kenarê cey. Mal cemê çi? Mal cemê rûber. Werin em ê bi hevdûrê rûberê vê sê goşe jî nas bikin. Rûber jî wekî rêgez wilo tê nîvsandin nîv em kîjan qiraçê bibin, em kîjan goşê bibin çê dibe ji ber ku her sî goşe jî bi me re naskirîne û her sî kenar jî bi me re naskirîne. Got me ev kenar bir û me ev kenar bir wê demê em ê vê goşa di navbera wan de bibin. Yani em bêjin nîvê kenara ayê, ev ayê ji ber beramberî qiraça ayê û ev jî ceyê beramberî goşa ceyê. Em karin wisa bêjin nîvê a hevdanî ce hevdanî sayînê goşa di navbera wan bêyî. Wekî nirx dibe nîv hevdanî. Ji xwe a nirxê wê vame derxistiye di do kogdama sisiyayê hevdanî. Ji xwe ce jî heman nirxe ji ber wek me got sê goşa me du hemkenar in. Dîsa di do kogdama sisiya hevdanî sayînê bêyê. Ji xwe bê me got sed û bîst e bala xwe bidinê wekî sayînêkê ye şêstî ye û sayînê wê çi qes me re hat naskirin ê şêstî kogdama sisiya belavî di dua. Werin em ê sade bikin. Ev di do bi vê di duê re sade dibe. Ev di do bi vê di duê re jî sade dibe. Kogdama sisiya dibe sisê û kogdama sisiya û ev jî santîmetr dam ji ber rûber. Şagirtên hêja wilo em digên dawiya wana xwe heta wana yek din bimînin dixweşiyê.